Na mano mar chula marosinga chula mabendo sibedo kayo jolimbe e county mano ma Homa Bay sigana mabendo kelnwa kanyo kod Jailieta. Kopogore gi mano nyako romge jwanga tiri nyaki county mano mabungoma. E county mabungoma familia moro e gwenge mano makibochi e kar chungod bura mano mabungoma. Bende gisani dwaro mar mondo mimigawo mochung'ne weche mag thieth e county no. Ochiw ler e wi kama nyathigi mano nyuole chieng' ngeso nitiere. Bang' lakteche nyiso gini nyathino ne owito ngimane. Familia no kotelnegi gi Joseph Mugai ma en wuon nyathino. Wacho ni min nyathino ma wuoyino nonyuola chieng' ngeso sa 1 kata mana sa 4 okinyi. Eka bang'e pache ne olal. To kane pache oduogo bang' seche buora, ne onyise ni nyathine ne owito ngimane. Sani koro ok ging'e adiera e wi wach nyathigi bang' apisas mag okwach kich chopo dalagi chieng' tich 2 kendo lodho nyathino e lowo ka giwacho ni ne giyudo chik mar doho mondo gigol nyathino kendo gitimne pim mar DNA. Waonje kana gilosi. Walikuja na mwili, nilipokea mwili kama mchukuu wangu. Nikampokea mimi nikashughulikia juu nilikuwa na wazee nimewaambia nisaidieni hii mwili tuzike, na tukazika mwili. Baada tuje kumaliza kuzika mwili na tunapata tena simu inatoka Webuye kwa hospitali eti kwamba tumezika mtoto wa wenyewe si wetu. Hasa katika hiyo hali kawa wanasema tupeleke hospitali, na mimi nikakataa. Tunazika mtoto tena huku tena si hospitali. Walikuwa tuna akili ya kujua huyu ni huyu na huyu ni wa fulani. Wenye wamefika hapo wametueleza wametoka kotini, wamepewa court order na Webuye. So sijui ni ukweli ama ni uongo. Juu stakabadhi niko nayo sijaona pahali popote penye inaonyesha kama kuna hii mwelekeo yao. Juu nimekaa nikimuuliza maswali sana, sijaona akinieleza vizuri. Kile serikali inatunga ni sheria za UHC, CHVs na kadhalika. Tumeomba serikali ihakikishe ya county wale CHVs jinsi tulikubaliana waanze kulipwa wakati unaostahili. Wale casuals ambao wako, kuna wale ambao pesa zimechelewa, walipwe mshahara wao mapema, ili kikosi chote cha huduma ya afya wawe wacheshi, wawe na furaha,